الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi mga katautay manghuran ha kama Islam ubos na to na natayudtod in pangadjian paamoy in kahinapusan rukun sin Islam amo na in paghanji agad na in pag-umrah abiyaon waktu insyaallah ta'ala amin urulun na to magbalik ha amoy in ini katibuukan niya in paghinang unin pagyanon long niya kayfiyatul hajj wal umrah biya diin in pagdamo sin paghaji mo iban sin pag-umrah mo labay ring hapamiat sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin biyita niya patumtum kato tanyo in agi niya khudhu anni manasikakum kawa kamo sin aturan paghaji dain kako. Naman jarin aturan paghaji amunain long tatiyayud tud taring hapanagna nito sampai pa amuin miabot kita pangin waktu bihaon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya diinin paghaji iban sin pag-umrah. Muna-muna ring hakatan amin marata na roon in bisarato in wajib, in sunnat, in adab. Mapun na siya na waktu ini sa Allah Ta'ala muna-muna lang na rin hakatan amoy in manglano-lano na kita muna. At niya in kita amoy in tumagna na sin paghinang. Na manglano-lano dahil ha mga sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in manuptop kita sin limata iban sin si kita yaon. Ang kita mabaya na sumud palam sin ibadat paghaji amo na yung pagtawag lang niya ihram. Na ini in ihram hari pa kita makasud maun paamin dua ibadat sa lago-lago yaon, ibadat paghaji iban sin pag-umrah suway makaw na rin hakatan in kasutsihan. Puas long ta makaw na rin hapagsutsi amoy in magwudu. In unahon doon haon long niya amoy in pupukan mo in puko mo yaon halima iban sin ha siki. Tuptupan long sin ini bisara sing kita. Salta long niya doon haon pupukan mo in amoy in pungot mo. Na in pungot pagyanon amo na in haot sin ilong iban sin simud. Amo nin pagyanon pungot. At niya pupukan ninyan. Ang parain namin ini pag-ianon lihiya amunain ini janggot amin nyari hawaba simud mo yaon at ini timubo doon hatako mo yaon inyan na pagtawakon long niya janggot ati inyan mumusun mo bihan paamo-amuhon mo in butang niya bukon amuin katnen dayaw niya subay sudlay marayaw bihan amuin hasupaya inyaon misa marugtol sin lima mo at wakasat ngatan madtubihan di siya mabugto. Tawab inyan parkala mabugat apabila kaya ini nalarot hambok kadyaray nga mga buhok yaon na subay kita magdam. Inyan. Nasabi ito subay yaon biyabay taasal sin sarak kato mapatot hinangon ta supaya ano kayo rin malukpasin amal ibadat ta at awalong tani karagdagan in pahala sinhinang amin mumus katantan batina ka ma Islam na hinduan kita sin Rasulullah sin pagbumus sin katan hinangon
amin paurulon daing haamuin biya na simbiyayta niya pasingurun kaniya akatantan sinhinang bihadto. Manjari tumuno doon lang niya hati na magbakong na siya inusog bihan amuin ini uwas siya magpupok sinamuin kwan niya atau magbakong sinamuin pungot niya naroon haon lang niya ini bakungan mo amin buhok haot sin aurat mo yaon iwan sin pusod mo. Inyan. Na yan, matarang nakato tanong katan, minsan di tana biya mga bisarahon, kaya nga tan na singkatan, usog bawa ay subay, yan to maglanong habihad to. Damikyan, sabab may ta, adakala hawak to kita roon, halawm ihram na kita, atin halawm ibadat na kita, manjari mga tulungatol pa kita roon haon, adakala in pagkatol tayo to, kaya hublutan na isabihan, dahil ha mga ini buhok timutubo doon. Na damikyan lang niya larutan amuin ini bulbul doon haon timutubo ha ilok sing kita. Na inyan bukod na siya maglarot sa sumakawa aon day sabi mga hipag ini iig kaniya yaon. Usday nito pa kita mamaygo bihan at niya amunad to in paygo sin ini puspusong nuning kaagagi mo maglanong sin ginawawaran mo. Amo ng pag-ianon sing kita pagsutsi ha ini jasad sing kita bihat. Na pag-ubos to ang pana kita mag-air bihan. Asupaya na maramo na ito ini ko halong kasutsihan niya na pag-ubos ang pakita niya biyan mangampo sin paghadji inusog amo ng pagtakon long niya yalbasa idaran waridaan. Amo na mangampo na kita sin pagtapis, sinusog daing ha taas sin pusod niya, makaliureng ha tuhod niya, pababa sa kira-kirari ha baing tungaan sin siki iban sin tuhod. Inabutan asupaya bang kita sumujud na wayron ka kitaan da hindi ka tuha ini tay kurantawihan. At niya inyaon, na kaya tatawanan kata. Bihat to turan sara. Na long niya pakayan niyaon, subay siya, puti, longbos bihan. Na hawiyaon, kung biyasin na kaunayad to, naaon na long ta, tiyata ka manilayan, biya jimpaw madto, na jimpaw yaon, hawiyaon waktin pagtag nila ihram. Ada po ninyan bukon siya, inyan tamungon. In pag-ianon ihram, amun niyat sumud palaon sing ibadat pag haji atawa pag umrah. Na pagubos doon haon, ini sumulog na siya sinilas niya. Amin sinilas bukon siya lang ta napuputos tikod-tikod mo yaon. Bihan, iwan sin amuin kulamay sin sikimo, at niya subay siya yaon gimubuain mga yaon katantan. Sabab diyaon makatanam biya ini hisujud mo karena misang kau yan nagsusujud siki mo yan na nangingiblat mga gulamay siki mo katan. Biya da sin pangiblat sing katan sin gulamay lima mo. Ang kan na subay siya mo mus bang kau magbutang pa ini lupa hatungod sin amoy ini sa kira-kira biya sin maghugkaw takbir yaon biya butang sin lima mo kumus 5 karena mangiblat katan gulamay tawihan bang kita sumujud magsambahayan. Naroon haon lang ta bang kita sumampay naman to pamikat. Imikat ini hamuk daing hamanga di manjari kau limiyo ring kaniya bang kau sumud palom sin ibadat ini. Bang kau nakaliyo doonhan na inikaw magmulta na isab munang pagtawagon doon niya dam. Naada pon may tatiyag dam, pasalin dam ini dugo. Bahasa ta. Bang bahasa Arab, dugo siya. Dam. Hati niya magpanaog dugo day nga hayop hialal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunin lang niya bahimatul an'am. Yung bahimatul an'am,
Nasabot doon, amo na yung kambing, sapi, iwan, unta. Amo yan. Na ikaw na magpi, singkabayaan mo, doon. Wala na tiyukila, sabab na, muna lawi lang tuod, bang siya hadi, amin maghadiya kaw, doon ha amin lugal, diatungan mo yaon, biyasin Makkah, maghadiya kaw, lawi-lawi na bang ini paghaji mo yaon tamatto. At isin tamatto, amoy ubos mo himinang simpag-umrah, na manjari maghukas kaw, magpinda, atin niya aon doon tahallul pag iyanon, atin niya ikaw, ini muklas dahing hapag-umrah mo, manjari subay na hawalong kasubangan, manaw kaw simpaghaji, ang panaisab kaw, ini himinang biya na sin hinangsin, ini katan, doon namin biya na sin napatarang na to. Nabihad to. Napag-ubos lang niya, doon naon, bang siya dumatong na pamikat, biya sing kita. In mikat sing kita, yari hatungod sin yalamlam, pag yanon hawla yaman. Na in yalamlam, amunay mikat sin kita rin diha, ini Asia pag yanon. Karena lumabay in ariplano ring hatungod yaon, lumabay in kapal ring hatungod yaon. Sabab in kapal, iban sin ariplano yan, di yan manaw mamuntulan sa diha kawayaan niya labayan. Aun yan pag yanon traffic. Subay siya lumabay, deng haamin niya on katantan, karena mahunit na labi luba hawak to bihaon ini, in ariplano ini, milyon in naglulupad na taas, na inyan dirihilan sila yan, lokal nila, hauno sila lumupad. Pila nga ibo ini kasakabihan, in sila hatas silangit, subay nila ito ma-maintain, inamuin, butang nila yan ito. Nasarta, in sila lumabay, hakatan hula, labayan, bukon sila mamuntulan haamuin, kablangan bihan ha ini dakat yaon. Karena bang aon doon haon problema sin sasakatan na wayron kapamairan nila lumanding. Doon haon magdayaw sin sasakatan. At sa obyad to, na inaturan subay lumabay ha kahula-hulaan, amuin misan siya rin na humapit, habang mayan makatungod siya, asupaya bang aon problema, makatawag siya, mamaid bang manjari lumanding doon halugal yaon. Amo yan mga katote manguran hakam Islam. Na doon haon lang niya, pagkaon, pagdatong pamikat, biya na sindi kato, ha ini kuan, ha isya, so pamamiyakad kita ariplano at kapal, na hari pa kita mabut, madto pa amin mikat yadto, na subay kita sumambahayang nawang kita abutan sin waktu amin pardo, na sumambahayang kita bihan sin pardo yadto, atawa sumambahayang sunnat, doon haon, pag-ubos, pagtungod tarid to haamin ini mikat yaon, ang panakita, ini magniyat. Impagniat na to, yadto, amo natin pag-ianon, ihram, karena yung kaptangan niya lang niya, labbaik Allahumma, labbaik hajjan. Ini, niyat si mga sila, amuin bang inhaji nila iprad. Atin niya bang tunggalon sadya, inpianaw nila bat iprad, atin niya, wayroon siya umrah, inyaon tartan to hadja-hadji, biya si mga sila, masuk ng palugal yaon, amuin lang ta lawi-lawi na to, di mga naghula doon ha, mamlaka, ha, ini, Saudi Arabia, na kalugal-lugalan nila, manjari sila bihan, migdaling halom sinini, ini kauman nila atawa city, daira nila, maun pamakka manuituyan, sin walong kasubangan, na inyad to, daing paha ini bahay nila, manjari na sila yan, mangampu sin, ini tamungon hapag-hadji biya. Naamad to. Nabang law niya in kaaunan bat tamat to, biya na sinda hindi ka to. Atin yan tamat to, amin makaon na kita rumatong, maun pa amin lokal yaon, di pa mabutin, wakto sin, amoy in ibadat paghaji, karena tumagna siya hawalo kasubangan. Na inyat mo ron haon, labbaik Allahumma, labbaik umratan. Amuad to in niyat mo, sabab unahon mo in umrah, pag ubos mo hinangon in amoy in pagtawap, ibang pagsai,
na ikaw hukas magbalik magpindatamungon, subay na walo kasubangan ng pakaw sumulog magbalik sin, amin tamungon lang ta idar iwan rida amunin tapis iwan sin siub. Namun ito. Narang lang niya kiran in amoy niat mo bihan at niya mag-agad in umra iwan sin paghaji dunganon makaminsan. Amo na yung pag-ianon lang niya, labbaik Allahumma, labbaik hajjan wa umratan. Amo to inyat, mga katote manguran. Nain mga ini, dahil ha, ini, tungod paparkala ini, hawalong kasubangan na hinangon, in katantanid to, na laong niya, aon doon haon dahil ha mga ini bang aon doon makaagpang kayo mo. Biya mga aon iluhala. At niya aon sabab doon, bukon in sabab dahil kayo mo, sabab sinlukal, amo hindi ka makasuod maon, na ini laong ta, biyay ta kato tanyo, si mga nasakit, atin niya, insakit yan to, di na makaagad siya, karena in siya tiyoy naman to pa hospital kaagi, na ini, na puklasod niya na ini pag-ihiram niya, na amod to biya mga kwansa, sumagawa, mag-uno siya, magpasumbay siya roon, lang ta hadi, pag-ianon. Amo yan nabiyay ta doon haon, way widdain kakausad mo hinangon, kambing ka, sapi ka, atawa unta ka. Karena impag-ianon hadi, dirihilan mo, pagsarak ka mo ha, mga tauroon naguhula ha, lugal amin mantika haram pag-ianon. Nabihad to ito amal sa lago-lago dahil sa damikyan, in mga pakaradyaan, matarang kato taniyo, in pagpakaon mo mga tao mag-iibadat, biya na sin mga puasa, nakapamuka kaw kaniya, in tungbas din Allah Ta'ala hapag puasa niya, hirhil kay muramikyan sin Allah Ta'ala, hari karagdaganing kaniya. Bihad to yan. Nasa berto, ini panghindok kato tanyo, supaya ando kay luri malupasin, amal ibadat na to, amuin, lawiluwa na to, amuin suway na to ayaran in katantan, ini hinang. Naman jariron hayaon in mo na rin hakatan bang sa upa matumuklas na kita rin ha ini lauman sin Makkah magdungan-dungan na katan imano siya harap na yan manuituyan pa Mina. Naroon hamina bang mapaamuhon suwaysan makahanti doon hamina. Karena sinwalo kasuwangan nito subay na laung ta mahina at ang pamanjari manaw rin doon hamina harap madtupa ini pagyanon lang niya Masjid Namira. Masjid Namira haot sin Muzdalifa iwan sin Arafah. In lokal yaon aon piatindog masjid doon karena doon in kaya pagsambahayangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagdatong niya amoy in nagsambahayang sin sambahayang duhur, iwan sin asar, bisod maripawakto sin duhur, jiyama iwan kiasar. Bihan. Na pagpuas sin sambahayang duhur, sa kira-kira limid na in matasuka rin nga ogtuhan, ampa in Rasul sallallahu alaihi wasallam na naikod din nga dukal yaon himarap pa arapa. Dito harapa, amo na yung pagtawakon lang niya, ini ukop. Nahation sing kita in Arapa, mataod-tuod, imbya mga wala pa nakahati sin kahalan sin pagyanon Arapa. In Arapa, mga katawtay manghuran, bukod amin buod siwi-siwi yaon pag-agawan sing katan sa katon maun. In yaon alamat sadyasin, in buod yaon nakasud palaw man sin Arapa. In Arapa, amo na in lihak yaon, katan sin lihak yaon, dihilan ini sinallahu ta'ala katanaman in mag-ukop doon haon, amin wayroon misan lang ta doon haon
ini miumutig buat malaingkan amurain budbud siwi-siwi yaon natin niya mahayang maubusing tao katan doon magukupa lokal yaon mura ko man nabihaon aw nabiyangon at man sin Rasulullah naway pabiyangon namuring budbud yaon uusalong ta insiya nakalingkod dito ha bi sin amoy ini Jabalur ano yaon Jabalur Rahma pag yanon nila at niya budbud rahmat kiyag nilabihan inyaon ngan ngianan hadya tumakawa bukon yaon amuin pag-ianon pag-agawan sing kitabat amonin arapa amuin nakawidda bangkaw nakakadtuin kay banan way nakakadto di hauno kaw nakabutang doon halikusan sin pag-ianon arapa sibo da indirihilan sin Allahu Ta'ala katan bangman kimugdan in pag-ukup sin ikaw iwan ako bihadto yan mga katote manguran ha kabay Islam na mauli rin doon hayaon pag-abot sin ini tugom sin matasuga maghina-hina na bihan in katantan iwan sin panyap kalbot niya mumusod niya na karna in siya tumuklas na harap pa Muzdalifah damikyan in Muzdalifah hamuk day sab day nga Masyaril Haram hamuk day sab siya day nga mga lugal tiugila sin Allahu Ta'ala pag-ibadatan hawak to sin paghaji. Hawak to sin paghaji. Inyan katantan, bangkaw makalabay roon, bukon maksud mo kaunon, habukon wakto paghaji, nari ikaw karihilan pahala, biya sin wakto sin ikaw naghaji. Bihan yan, biya da sin haun-haun lugal kaw, timindog si mambayang, iabutan kaw sin wakto. Buat malaingkan hawak to amin paghaji, dugaing in, dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala lipat manglipat, in karayawan hakatan sin Masyairil Haram pag-ianon amin lugal tiukila sin Allah Ta'ala lugal pag-ibadatan in mga ini na atin niya ingyanan tayo ni katantan lugal ini pag-ibadatan atin niya pagpajatuhan na to sinhinang amin biyayta kato simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangikot hanabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam iban na sin family niya amad to. Naman jari, inhinangon doon, hadyaman na to bihaon, karna, in lugal mapiot, makipot, di in milyon manos ya, maubos doon ha amin lugal yaon, in yaon mga kataw manghuran, amuray mahinang ta, doon sumambahayang, sin sambahayang ini Maghrib iban Isya. So sa kira-kira, dumatong kita maon palugal yaon, bang mga magpanaw-panaw, na dumatong kita waktu isya na. Dabang waktu isya na marisod in, mautong in, waktu Maghrib, madto pa waktu sin isya, damikyan, sambahayang kasar, iban, ini, longta, jama. Hati niya, ini, jamaunin dua waktu, waktu yaon. Nabiyad to, napakabustunhan, ang panasya, bang akaron tuod long ta biya sinay ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na humanti day sabdon ha ini Muzdalifah amunin mabit law ni almabit subay siya makahanti sa sumagawa pagkakita rin na makahanti na subay kita mamut na roon bato amuin bato hitilo dito ha Jamarat pagdatong nato madto pa Mina doon hayaon na dito ha Mina sa kira-kira ini bang kita rito na ha ini ono yaon ha amoy in siyam kasubangan long ta do sinamin ono yaon long ta pugdanan na siya ini amoy hangpo kasubangan na si Indoman yaon Indom yaon so pag-adlaw yan to haylayana bihan na amoy yan to in long ta manuito yan na in sila roon nagdala na simbato nila pito bato, amo na inhitilo panagnaan, pakubos si karwa sinadlaw, bihan, longta, pito, kawan tag isa bato, uwos doon haon, damikyan hika, dua, amo na in, pila, ini, kawan tag isa bato ra isab. Pakubos inamin hika tuyad to, hamanga sila na longta, bataon, pag-uusad nila, naman jari na inamin dua adlaw yan tulong ta makabalik sila pa ini Mina
bang sila mabaya tumawap madto pa Baitullahil Haram. Naamoy at tulong tain biya mga hinangon sin kita ha wakto sin ini pagtunay na to sin amo na rukun Islam 5 amo na paghaji in yato na patarang tana in ini damit kian in tungod paparkala long niya amoy in ini pagtalbiya dahil hapanag na pagdatong nito inyadto wayron nito hugna atin niya amin masi-masi impagtalbiya hawakas na kaya tata bangkaw himantap na hambuk lokal na subay na sadya in simud tayaon ini nagkakabtangan sin amin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Amoy adto imbiya mga pagbalik-balikan na hadya iwan panganal pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta ini buot mangayo kaniya sin tay maun in amal ibadat sin kita hawak tuyaon. Nasarta patumtum hakatantan mga kataw tay manguran in Makkah amoy hinangon doon katan subay amin tutukan sinambok-pambok den kato tanyo wayron kabaakan hasara na may kato tanyo aun doon nakalamod long tabisitahon na to at tawatibawon na to lokal wayroon pagtiwaw roon hamak ka al-mukarrama iban nasin mga lokal magtunay sin ibadat paghaji in pagjiara long ta suway ridto ha Madina in pagjiara ha Madina na ini bisarahon na to dahil insyaAllah ta'ala mapuasin ini dito kita to long ta magjiara sarta tiyo to gila dahil sa bhawnin lokal jiarahon biha amin mabista siya pag ibadat in pagjiara mo bukom kaw madto pa amin lokal wala na di akan kay mo hipabisita bat mahinang siya ibadat patuhan Rabbul Alamin tumtumon sin na to in pakaradyaan ibadat ini ayaran na to in amal na to amo hindi siya malupas labi-labi na di Makkah al-Mukarrama mga kataw tay manghuran in ibadat sambahayang doon ha ini lokal yan na hanggatos nga ibo sambahayang in ganda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya kaw nakasambahayang sinambok waktu mo, nakahanggatos nga ibo kaw imalop patuhan Rabbul Alamin. Naman jari lupason mo in waktu mo hipaglunsol bihan, hipagjiara sin lokal, wala piyang daakan kay mo. Ingaton sing kita in mga lokal kadtuon ta wala piyang daakan sin Allah ta'ala, ingan niya yan bid'ah. Himinang kausin hinang, wala piyang daakan sin Allah ta'ala, parkala bago, hapag agam. Sababin makakita kay mo, simingod kay mo. Labi-labi na ikaw magbantog kaw bihan, wayroon makaliw, bang naghadji dahatahon ini, dahing sin paghadji na mo. Kainain kami, nakapag-ukop kami rito arapasin, way pa miya mabutin waktu pag-ukop. Nakita ka mo yan. Hipagbantog pasin, wayroon ito pahala, misan unuroon. Namisita man ito para pabukon waktu amin kadtuon siya. Amin maksud mag-ibadat. Naamo yan, mga kataw-tay manghuran na kama Islam, ando mga kataw-tay manghuran, ayaran na to, inibadat na to, hasupaya di mahinang atawadyo matukato tanyo impagsusun na to, paginawawaran na to, mayta na to, nahinang, karena imang dara hikato hawak to adlaw kana sinhinang wala piyang daakan na sumumbong inambok-pambok patuhan Rabbul Alamin. Ya Allah, dihilan kaniya amin nang dahi kamo yaon, nag-guide kamo, nagpaagad kamo, dobliha indusa niya, indusa na hinang namo, kadtuan kaniya. Nabita sin Allah Ta'ala yung katantan, doblihon, sabab mayta, in maksiat halawm sin Makkah, iwan na sin kuliling niya, lokal pag-ibadatan, inyan, long sin ini magbibisara, lipat ng lipat da isab in kangian, bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang mo ito'y makamula,
sinamal ibadat nato mga katawtay manguran di nato kada naman pag kita tuy inyaon nalupas bihan yan labi-labi na haji na makaminsan da ini lukay nato buhi mga katawtay manguran makaminsan da impagpadyato nato na adapon suway natutod paamungon hatihon natutod marayaw ingkatan hinangon nato hatungod sin parkala ini sarta pag-ayad amoy in suway ri maig doon kato tanyo in panumtum patuhan Rabbul Alamin haamin sa kira-kira in siya kikita nato bang nato di kakitaan siya in kita niyo kikita kita niyo sin Allah Ta'ala kaya jajakahan kita niyo kignot kahiwal nato kaya ingatan sin Allah Ta'ala misan intiya tapok simbigi jantong nato kaya ingatan da sin Tuhan nato Rabbul Alamin na ando doon hay ni in sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw amin patauron in pagtawbat pa Allah Ta'ala labi-luba nato di halugal haarap pa waktu kita nag-uukop doon han amin manumtum kita kung sadya tumtumon in amin longta kangian si manusia sa munareng hakatan kangian sing ginawabaran suway natutumtumon doon ha waktu yan pangayon nato buot pa Allah Ta'ala hawang mayan puasod kita ni rin di alaw man sing gumiini amin di na kita ni balikan dito ha adlaw kana na mahuli miabot din waktu nato mangubay da ko kanyo kata na waktu ini barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته